nizu svih ovih događaja koji su deo naše današnje stvarnosti i svih ovih tema koje mi u našim razgovorima otvaramo, postoje neki događaji i neke teme koje su zapravo spadaju u ono što možemo da analiziramo kao deo istorijskog iskustva, ali postoje i neki novi momenti koji su deo današnje stvarnosti uopšte u svetu, ali koji nisu deo istorijskog iskustva. Ne bih se ovog puta osvrtao na to, o tome smo i prošli put nešto govorili, samo bih ukratko rekao da smo mi danas suočeni sa potpuno novom istorijskom osnovom u svetu. Utisak je da ima mišljenja da se jedna epoha završila i da je u pitanju epohalna promena. Susrećemo se sa potpuno novim pojavama koje su, kažem, nepoznate istorijskom iskustvu. Mi danas imamo tehnološki rat, imamo biološki rat, imamo sukob civilizacija o kome je govorio Kusturica i pisao Huntington. Međutim, ja bih za ovaj današnji dan izdvojio nešto što ipak spada u jedno od primarnih pitanja kada se u pitanju Srbije i srpski narod i srpska država, opet kao deo tih velikih lomova u svetu i izvesnih tačaka u svetu gde se u sklopu projekata o budućnosti i nove normalnosti pojavljuje i Kosovo i Metohija kao istovremeno i deo nečega što je sadržano u istorijskom iskustvu, ali i deo nečega što je deo tog projekta o kome sve više razmišljamo i uočavamo ga da je on u dobroj meri odmakao u svojoj realizaciji. Kako su ideolozi Velike Albanije na Kosovu i Metohiji početkom 60. godine, odnosno 1961. godine, videli 1991. godinu. To je jedna od teza o kojoj bih hteo nešto da kažem, kao deo jednog šireg mog istraživanja na potpuno nepoznatoj arhivskoj građi koju istoričari do sada nisu gledali i nisu analizirali. Dakle, u tome je sadržano i pitanje kakva je strategija i taktika ideologa Velike Albanije, kako se predviđao porast netrpeljivosti među slovenskim narodima u Jugoslaviji. Dakle, ideolozi Velike Albanije na Kosovo i Metohiji u svom statutu, programu, strategiji i taktici, to su 4 dokumenta, oni zapravo vide da je netrpeljivost među slovenskim narodima u Jugoslaviji već tada sve veća i anticipiraju da će ona biti sve snažnija. Takođe, tu je i pitanje kako se računalo na podršku velikih sila. I sada se kao otprilike jedno razmišljanje na osnovu svega toga pojavljuje pitanje da li je uopšte istorijski sporazum sa Albancima na Kosovu i Metohiji zabluda više generacija srpskih političara i intelektualaca. Po istorijsku i društvenu svest veoma je opasno kada istoričar i političar zamene svoje uloge. Pa istoričar nudi politička rešenja, a političar tumači istoriju. Istorija, historiografija i istoričari mogu svojim znanjima da pomognu politici, mogu svojim racionalnim tumačenjima istorije, a pre svega razumevanjem konteksta istorijskih procesa, da pomognu političkim ljudima. Nekada su tu i istorijski procesi samo deo prošle stvarnosti, a nekada u zavisnosti od toga o kojim procesima je reč su svojim tokovima sežu do naših dana, živi su i sastavni su deo današnje stvarnosti. U tom smislu određena istorijska pitanja mogu da budu od značaja za državnu i nacionalnu strategiju i strategiju u kulturi. Nesumnjivo da je
istorija kao saznanje veoma bitan činilac odgovora na ta pitanja, na pitanja koja se danas postavljaju, a za čijim celovitim odgovorima je neophodno da se stalno traga i da se teži u političkim analizama i naučnim proučavanjima. Doprinos tim razmišljenjima svakako su i odgovori na uopšteno gledano 3 pitanja. Prvo, kakva nam je istorija i kakva nam je geografija, odnosno u neposrednoj vezi sa tim kakva nam je geopolitička i geostrateška pozicija, to je prvo pitanje, i ono se odnosi zapravo na sve oni koji stoje na čelu nečega. Da li je u pitanju neka zajednica, opština, neki državni organ ili država, odnosno neko ko stoji na čelu države. To pitanje mora dobro da razume i da potraži odgovore na te pitanje. Drugo pitanje je šta smo nasledili. I nešto od toga je ovo što je malo pre profesor Lompar govorio. Znači, to je čitav kompleks pitanja. Treće pitanje je šta je to po čemu bismo mogli da budemo pozitivno prepoznatljivi kao kultura, država i nacija, a da te vrednosti nisu na odgovarajući način učinjene dovoljno poznatim. I usko povezano sa tim, šta je to po čemu smo negativno predstavljeni, a da to ne odgovara istorijskim činjenicama i uopšte prošloj stvarnosti. Navedena pitanja su izvesne tačke identifikacije i do celovitih odgovora ne dolazi se lako. Pod prvim pitanjem podrazumeva se razumevanje istorije, države i društva, iskustva diplomatije, istorije ratova, uzroka i posledica demografskih kretanja, ekonomske istorije, snage tradicije, kulture življenja, jednom rečju istorije u totalitetu, ali i istorije drugih naroda i država, pogotovo onih u okruženju sa kojima delimo identične ili slične probleme ili od kojih nas dele različita istorijska iskustva, a sa kojima smo u povremenim ili kontinuiranim istorijski suprotstavljenim interesima. Jedno od pitanja od suštinskog značaja je poznavanje istorije, društva, mentaliteta albanskog naroda na Kosovu i Metohiji, u Albaniji i u drugim državama na Balkanu, kao i uloga i snage albanske dijaspore, a posebno je značajno znanje o procesu realizacije u praksi ideje velike Albanije ili etničke Albanije ili prirodne Albanije, kako je oni zovu. Srbija već u dugom istorijskom periodu nema naspram sebe samo problem ostvarivanja političkog projekta nezavisnog Kosova, to je samo jedna faza, već je na delu poodmakao proces realizacije vek i po stare ideje velike Albanije. Zato kosovsko-metohijski problem nije samo najznačajnije srpsko državno i nacionalno pitanje, već problem i pitanje budućnosti Balkana i Evrope. Dođe li do razgradnje srpske države, to će postati daleko širi problem od srpskog i balkanskog. Tu je zatim od značaja i identifikacija istorijskih konstanti poput odnosa velikih sila prema malim narodima. Kroz istoriju se menjaju velike sile, ali matrice i modeli odnosa prema malim državama gotovo da ostaju nepromenjeni i tu sada u prvi plan izbija odnos prema prostoru, u ovom slučaju prema balkanskom prostoru, koji francuski istoričar Francis Brodel vidi kao balkanski trošan svet još od doba osmanskih osvajačkih pohoda. Balkan se više puta kroz istoriju pokazao kao zona loma velikih sila, a uticaj stranih činilica dovodio je do međusobne borbe balkanskih naroda na život i smrt. Ako danas gledamo stanje u kome se nalazi svet, postoji nešto što mi istoričari nazivamo novi međunarodni kontekst, koji još uvek nije deo današnjeg sveta, ali se on prepoznaje u nastajanju i zapravo
U tom smislu veoma bitno je razumevanje promenljivosti istorijskih mogućnosti. Nešto što je u jednom istorijskom vremenu moguće, u drugom istorijskom vremenu nije moguće i obrnuto. Dakle, više generacija ideologa i nosilaca realizacije u praksi ideje Velike Albanije, na primjer, već duže od jednog veka razume tu promenljivost istorijskih mogućnosti. I mi moramo da se suočimo sa tim. Mi moramo da razmišljamo o tom. Ona je ugrađena u njihovu strategiju. Istorijsko iskustvo nas uči da nosioci ideje Velike Albanije u raznim istorijskim periodama imaju veliku moć prilagođavanja širim promenama, nikada ne odustajući od glavnog i konačnog cilja, a to je stvaranje Velike Albanije. Menjale su se taktike, ali ne i strategije i ciljevi. Kroz istoriju bili su uz Tursku, pa uz Austro-Ugarsku, uz Nemačku i Italiju u Drugom svetskom ratu, uz Staljina 1948. jedno vreme uz Kinu, a poslednjih decenija uživaju otvorenu, reklo bi se kao nikada u istoriji, viđenu podršku vodećih država Zapada. Nova istorijska osnova za Srbiju u nizu drugih izmenjenih okolnosti u periodu posle pada Berlinskog zida i dominacije unipolarnog sveta i činjenica da se Srbija prvi put u istoriji graniči sa 8 država. Na drugoj strani, Albanci na Kosovu i Metohiji se nalaze u okruženju pravoslavnih i slovenskih naroda, ali imaju podršku Sjedinjenih Američkih Država i vlada vodećih zemalja Evropske unije sa zapada, kao i dela moćnog islamskog sveta sa istoka. I sada, da bih prosto malo ova razmišljanja osvežio nečim što spada u novo istraženu arhivsku građu ili dokumenta, dakle, negde od 50. godina ideolozi Velike Albanije sa Kosova i Metohije su osnivali niz nekih revolucionarnih udruženja. Međutim, 1961. godine je osnovano udruženje, odnosno pokret koji se zvao Revolucionarni pokret za ujedinjenje Šiptara. I taj revolucionarni pokret, to ujedinjenje, to udruženje se razlikuje od drugih zato što su oni napravili jedan ozbiljan statut, vrlo ozbiljan program sa vrlo ozbiljnim analizama stanja kako među šiptarskim narodom na Kosovu i Metohiji, tako i u Jugoslaviji i u svetu. I tu se zapravo vidi njihova anticipacija svega onoga što će doći narednih decenija. U pitanju je, dakle, 61. godina. Dakle, tu su strateške projekcije budućnosti i imamo, znači, statut, imamo program, strategiju i taktiku. Te materijale napisali su Adem Demaći, za koga znamo da je robijao 28 godina ukupno, i Ramadan Šalja. Statut i program sabiraju u sebi neku vrstu propagandnog istorijskog vodiča, analizu stanja među šiptarskim stanovništvom, analizu stanja u Jugoslaviji, Albaniji, u svetu, ciljeve, strategiju, taktiku. U statutu i programu navedenog pokreta navode se ciljevi i metodi borbe, kako političko-propagandni, tako i oružani. Analizira se stanje albanske inteligencije i seljaštva i stanje u Jugoslaviji. Od pripadnika ilegalnog revolucionarnog pokreta zahtevano je da se bore, citiram, telom i duhom u svako doba i gde god se nalazili žrtvujući svoj život. Zatvoren citat. I da, otvaram citat, moralno i materijalno bez rezerve pomažu borbu, zatvoren citat, naglašavajući da će pokret trajati do ujedinjenja sa Albanijom. Dakle, u tom programu, u analizi stanja, navodi se da je program borbe zasnovan na 2 principa. Jedan je pomoć odozgo, to jest s polja,
od velikih sila, među kojima se računa na podršku Amerike, Engleske, Francuske, Kine i Ujedinjenih nacija, i na pomoć odozdo, odnosno na faktor odozdo, to jest unutrašnje omasovljenje pokreta. Autonomija je viđena kao korak za dalje ostvarivanje konačnog cilja, koja omogućava dalje, otvoren citat, dalje uzdizanje svesti, okupljanje, organizovanje i kanalisanje, zatvoren citat, i da u momentu kada budu povoljni spoljni i unutrašnji uslovi, kako se navodi, otvoren citat, vatrom konačno sagorimo maćehu i ujedinimo se sa našom majkom. Zatvoren citat. Analizira se albanska inteligencija na Kosovu i Metohiji i procenjuje se da je ona u pogledu nacionalnih osjećanja na visini i da se retko ko može naći da je spreman da zarad ličnog interesa proda interes naroda. Borba je dakle viđena kao duga i krvava, uz osvrt na period Drugog svjetskog rata, kada je po rečima pisaca programa, otvoren citat, sedlo italijansko i nemačko bilo mnogo lakše nego samar veliko Srba Karađorđevića. Za tadašnju trenutnu borbu pokret bira pasivni vid, školovanje i prosvećivanje širokih masa koje treba da bude prožeto svešću o konačnom cilju. Osnovna deviza pokreta je ne uspavati se ni jednog momenta, današnji posao ne ostavljati za sutra, već sutrašnji završavati danas. Insistira se na 4 osnovna uslova, pod 1 teritorijalno ujedinjenje, pod 2 zajednička ekonomija i tržište, zatim zajednički književni jezik i prožetost osjećanjima, pravima i uzajamnom bratskom solidarnošću. Statut revolucionarnog pokreta za ujedinjenje Šiptara. Opšti deo, član 1. Prvi i posljednji cilj našeg pokreta je obezbeđenje prava na samoopredeljenje do odcepljenja teritorija nastanjenih većinom Šiptara, koji se još uvek nalaze pod jugoslovenskom administracijom, to jest prvi i posljednji cilj našeg pokreta je oslobođenje šiptarskih krajeva aneksiranih od Jugoslavije i ujedinjenje ovih sa njihovom majkom Albanijom. Član 2. Da bi postigao gore pomenuti cilj, naš pokret će upotrebiti sva sredstva i načine koji im budu pri ruci, od onih političko-propagandnih, to su miroljubiva sredstva, do oružane borbe i opšte narodnog ustanka nemiroljubiva sredstva. Član 3. U bezuslovnom ostvarivanju prava šiptarskog naroda za oslobođenje i ujedinjenje, naš pokret će prihvatiti uz veliku zahvalnost svaku pomoć i iskrenu podršku, materijalnu i moralnu, koja bude došla bilo od kuda i od koga. Član 4. Naš pokret ne upravlja svoju aktivnost i borbu protiv Jugoslavije i njegovog društvenog ekonomskog sistema uopšte, već će njegova aktivnost i borba biti produžena i dostići do onog stepena dok ne budu šiptarske oblasti oslobođene i ujedinjene sa Albanijom. Dakle, otvoreno vide razbijanje Jugoslavije u budućnosti i kažu da se njihova borba ne završava sa tim, već se nastavlja do konačnog cilja. U organizacionom delu član revolucionarnog pokreta ujedinjenja Šiptara može biti svako ko se stavljajući opšte interese iznad ličnih zalaže i bori telom i duhom u svako doba i gde god se nalazio, žrtvujući svoj život, moralno i materijalno potpomaže bez rezerve stvar oslobođenja i ujedinjenja Šiptara. Na čelu pokreta nalazi se revolucionarni komitet za ujedinjenje Šiptara, njegovo proširenje vrši se kooptiranjem, jednoglasnim pristankom ostalih članova. Revolucionarni komitet pokreta koordinira i upravlja celokupnu delatnost pokreta. Samo revolucionarni komitet pokreta ujedinjenja Šiptara ima pravo da dopuni ili izmeni program i statut i završni član statuta, onaj ko bude izdao na jedan ili drugi način, sam sebe osuđuje na smrt. Revolucionarni komitet pokreta konstatuje i utvrđuje učinjeno izdajstvo, ujedno preduzimajući mere za izvršenje neoprostive kazne. I sada samo iz programa
jedan deo gde se oni osvrću u svojim analizama, pošto analiziraju stanje među radnicima, stanje među seljacima, stanje među zanatlijama, stanje među inteligencijom. I evo sada jedan citat iz te njihove analize. Današnja inteligencija se razlikuje od naše ranije inteligencije, jer je politički zrelija i poletnija u pokretu za oslobođenje našeg naroda. Ona ne potiče iz porodice begova i aga, već iz širokih slojeva radnika, seljaka i zanatlija. Ranija inteligencija je u manjem broju od sadašnje, ali se i ona može iskoristiti za zajedničku borbu. Mali je broj lica iz redova inteligencije koji bi prodao interes naroda za svoj lični interes. Materijalno stanje inteligencije, izuzev manjeg broja onih koji se nalaze na većim položajima, dovodi ih, žive od plata, do toga da su nezadovoljni i njihova uloga nije ništa sigurnija u odnosu na radništvo koje prodaje svoju snagu. No, i pored toga u redovima nove inteligencije ima i takvih, pogotovo onih koji su školovani probijajući se, favorizovani raznim intervencijama i slično, koji su na ovakav ili onakav način postali slepo oruđe naših porobljivača, zaboravljajući da će ih jednog dana snaći sve ono kao i ostale izdajnike svog naroda, ma gde se u svetu nalazili. Jedan drugi deo naše inteligencije je zaboravio da se školova i izdizao mukom i znojem našeg naroda, pa i ne misli da je obavezan da se oduži svom narodu iz koga potiče. Treba istaći da su intelektualci koji služe kao prirepci i koji skreću sa našeg pravca koje nam postavlja naša istorija u manjini, a da je većina inteligencije patriotski i revolucionarno prionula još od sada, radeći bez predaha da bi ubrzala pobedu našeg naroda, da bi sjedinila naše razdvojene i rasturene narode. Ubrzano kulturno i prosvetno prosvećivanje šiptarske inteligencije i njene političke zrelosti je postojano i ono će biti spasilačka zvezda vodilja koja će još više svetleti i voditi narod putevima rata do konačnog ujedinjenja i oslobođenja. Ono što ne mogu da učine radnici i seljaci, a to je da okupljaju, studiraju, prorađuju, da melju i seju iskustva iz narodno-oslobodilačke borbe, da se zalažu i kombinuju, da ne rade na šablonski način, imajući pred sobom stvarno stanje, konkretnu situaciju i predočenu mogućnost konkretnih naših snaga, učinit će inteligencija. Ukupno, naša inteligencija će biti inicijator pokreta za oslobođenje i ujedinjenje i ona mora da primi na sebe izvršenje postavljenih zadataka, ne žaleći svoju snagu i energiju, i ona će pred svojim narodom i pred istorijom završiti svoje delo. Ako bi objasnili, ovo je takođe jedan deo tog programa, ako bi objasnili put našeg borbe za nezavisnost, vidjet ćemo da je on bio krvav, težak, opasan i uopšte borba za nezavisnost vrlo dugo traje. Ona datira od pokreta Ali Paše Telepene, Prizrenske lige i od isticanja naše zastave za nezavisnost 1912. godine u gradu Valoni, dakle od pre 100 godina. Kada je proglašena nezavisnost na konferenciji ambasadora u Londonu 1913. naš narod je raspačan. Podsjetim samo, Londonska konferencija 1913. godine je donela odluke po kojima je zapravo Kosovo deo Srbije, a Metohija, jedan deo Metohije, deo Crne Gore. Tako da su Šiptari Londonsku konferenciju doživeli kao podelu, odnosno teritorijalnu razjedinjenost njihovog naroda, jer su pod Turcima bili u okviru Turske imperije i carstva su bili ujedinjeni, kako oni navode. Nakon dolaska Italijana i Nemaca, naš narod se donekle ujedinio, ali je ovo jedinstvo bilo lažno. Zbog toga naš narod i kaže, bila je teža dara od mere. Ujedinili smo se, ali pod ropstvom. Široke mase na Kosovu i drugim mestima su se prevarile, ne treba zaboraviti istinu, sedlo italijansko i nemačko bilo je mnogo lakše i izdržljivije nego samar velikosrba Karađorđevića, ali su kasnije saznale
da je jedinstvo u ropstvu trula jabuka koja se ne jede. Dobijanje autonomije posle Drugog svjetskog rata u okviru Jugoslavije tumači se kao uspeh, ali sa konstatacijom da to nije konačno rješenje. Citat: autonomija je za nas važna karika za dalje konačno oslobođenje i ujedinjenje. Autonomija nam daje mogućnost koju sami vidimo da dalje uzdignemo stepen svesti našeg naroda, da upoznamo naše snage i okupimo ih, da ih organizujemo i dalje razvijamo i u potrebnom momentu kada sazru unutrašnji i spoljni uslovi, sa vatrom konačno sagorimo maćehu i ujedinimo se sa našom majkom. I na kraju još strategija revolucionarnog pokreta za ujedinjenje Šiptara. Citiram: u srcima svih Šiptara leži ujedinjenje našeg naroda i kod nas egzistiraju tri glavna gledišta. Kako ćemo strategiju sprovesti u našoj borbi za ujedinjenje naše nacije? Pod A, jedna od glavnih strategija treba da bude, kako bi je nazvali, pasivna u prosvećivanju naših ljudi. Šta to znači? Oni iz prosvete kažu: nas jedino može da spasi školovanje. Kada dobijemo dovoljan broj školovanih ljudi, onda ćemo moći zauzeti ključne pozicije kako u rukovodstvu partije, u ekonomiji, tako i u drugim oblastima. Preko školovanih ljudi bit će nam lakše da rešimo pitanje našeg ujedinjenja. Danas bi trebalo samo da se školujemo i prosvećujemo, da saznajemo i uzdižemo naš narod i da mirujemo. Oni kažu: ne treba ništa preduzimati protiv neprijatelja, jer se on može rasrditi i preduzeti mere protiv nas, pohapsiti viđenije ljude, izbaciti prosvetni kadar iz službe, a to bi za nas bila velika šteta, jer bez njih bi škole ostale bez nastavnika, zavodi i preduzeća bez rukovodilaca Šiptara. Pod B, druga gledišta su suprotna prethodnim. Oni koji podržavaju drugo gledište možemo nazvati revolucionarnim avanturistima. Oni bliže kažu ovako: treba svi da se skupimo i izađemo neprijatelju licem u lice, borimo se sa njim na život ili smrt. Oni govore još i ovako: naša borba treba da bude oštra i kratka, da traje jedno proleće i leto. Pobedit ćemo brzo ako tako bude, a izgubit ćemo ako se stvari odugovlače. Pod C, naša borba biće duga i mi za takvu borbu moramo da se pripremamo. Moramo napuniti puške za svinje, a ukoliko nam izađe neki zec, utoliko je bolje. Naša borba će biti duga, jer za njenu sigurnu i konačnu borbu treba da se ispune neki unutrašnji i spoljni uslovi. Naša borba treba da obuhvati pod svoje okrilje sve slojeve našeg naroda, da se razvija pod uslovima i okolnostima koji caruju unutar našeg naroda, pod uslovima i okolnostima koji vladaju u Albaniji, pod uslovima i okolnostima koji vladaju unutar naših aneksionista, kao i u uslovima i okolnostima koje vladaju u čitavom svetu. Glavni oslonac naše borbe treba da budu naše unutrašnje snage, dok će pomoć s polja doći i poslužiti kao značajan faktor. Taktika. Posljednji u nizu ova 4 dokumenta, citat: naša taktika. Pod 1, ne uspavati se ni jednog momenta. Pod 2, današnji posao ne ostavljati za sutra, nego i sutrašnji završavati danas. Pod 3, delatnost pokreta usmeriti na one slojeve gde ćemo imati najviše uspeha. Pod 4, ne sanjati lik našeg pokreta stvarajući usku organizaciju samo od rukovodilaca, već ga omasoviti i stvoriti široki narodni pokret. Pod 5, energično uskratiti pogrešne metode rada, kao što su obećanja, unapređenja, prevare i sl. Ovome treba posvetiti naročitu pažnju, jer takav metod našeg rada može biti štetan, a nikako koristan. Nemamo potrebe sebe da varamo, da na papiru imamo dosta patriota, a da ih je u stvarnosti malo. Koliko boraca stvarno ima, toliko neka ih bude i na papiru. Ovo treba da znači da se u naše redove ne uvuku ljudi koji su neodlučni, koji se neće boriti svom snagom do kraja. I 6, treba delovati do potpunog ubeđenja, jer na kraju neprijatelj će izgubiti, no ne treba podceniti neprijatelja i njegove pomagače nijednog momenta. Zatvoren citat. I sada, na kraju,
kada se sagleda ta istorija ideje Velike Albanije i politička praksa u periodu dugom skoro vek i po, i relativna politička i diplomatska pasivnost srpskih političkih elita na tom pitanju u 20. veku, moglo bi da se zaključi da je više generacija srpskih političara i angažovanih intelektualaca zapravo bilo u zabludi da je moguć istorijski sporazum sa Albancima na Kosovu i Metohiji. Možda najbolji primer za to ili ličnost koja to simbolizuje je Dobrica Ćosić, koji je zapravo prvih 1968. godine istupio sa otvaranjem pitanja Kosova i upozorenjima, ali je kasnije bio i prvi koji je početkom 80. godina predlagao podelu Kosova. Koliko je ta njegova ideja o podeli Kosova u tom trenutku bila vizionarstvo ili je bila zapravo jedna nedržavotvorna ideja, možemo samo da pretpostavimo ako otac srpske nacije kaže podela Kosova, kako to može da bude dočekano među ovim ljudima koji su pravili ovaj program, znači jednostavno zašto Kosovo ne bi bilo celo naše, kakva podela. Ta evolucija Ćosićevih razmišljanja i javnog angažmana na temi Kosova je završila se zapravo 2006. godine kada je on rekao da Srbija ne treba više ni jedan atom snage da potroši na Kosovo. Zato u toj nekoj istorijskoj perspektivi, kada se uđe istraživački u tematiku Kosova i Metohije u drugoj polovini 20. veka, posebno krajem 20. i početkom 21. veka, dakle, Dobrica Ćosić se ukazuje kao rodonačelnik svih onih koji danas govore da je Kosovo nezavisno. Hvala. Hvala na pažnju.